Ingingo ya kabiri ni ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, aho u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byiyemeje gushyiraho amategeko ahuriweho arwanya ubucukuzi ndetse n'icuruzwa ry'amabuye y'agaciro ikorwa n'imitwe yitwaje intwaro. Byiyemeje kandi gukorana mu gushakisha no gukurikirana mu butabera abafasha imitwe nka FDLR. Byiyemeje kandi kubaka inganda zitunganya amabuye y'agaciro ku mpande zombi no guteza imbere uruhererekane nyongeragaciro kuri gasegereti, tantalum, wolfram, niobium ndetse na zahabu. Byiyemeje nanone gutangaza raporo zihoraho ku mpushya n'ubucuruzi bw'amabuye kugira ngo habeho umucyo. Ibi bihugu byombi ku bufatanye ndetse na Uganda bizasubukura imicungire ya parike y'ibirunga, Virunga ndetse na Gahinga. Bizasubukura kandi iterambere ry'ubukerarugendo rusaranganya inyungu ku baturage baturiye pariki. Ruzasubukura nanone guhangana n'ibyaha by'amashyamba, ubucukuzi butemewe n'ubushimusi bw'inyamaswa. Nanone kandi buzahangana no kurebera hamwe uburyo bwo korohereza abakerarugendo kwambuka impande zombi mu buryo bwizewe. Ingingo ya kane y'amasezerano ni ubufatanye mu rwego rw'ubuzima. Hakaba harimo kuzamura imbaraga mu gukumira no kurwanya ibyorezo byambukiranya imipaka, harimo gukora ubushakashatsi no guhuza uburyo bwo gucunga amakuru y'indwara, ndetse harimo no gukorana na OMS, CDC Africa ndetse na CDC yo muri Amerika. Muri aya makuru kandi reka nkubwire ko Minisitiri Nduhungirehe yasubije ku bibazo by'umutwe wa M23 ndetse n'ibirego bya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu kiganiro rero yagiranye na BBC, Minisitiri Nduhungirehe yongeye kugaragaza ko ibirego bivuga ko u Rwanda rufasha M23 ari ibinyoma bidafite ishingiro, kandi ko birengagiza ikibazo nyamukuru cya FDLR ikomeje guterwa inkunga na guverinoma ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.